Ngomong ketin syuk banget keran. Syukur kai to mansat. Tu siapa? Naik dok. Dok gitu kejan. Imat kadang-kadang. Sedangkan mau mami, nanti ngambil korbankan mau. Kumno pitu yang habang ngam itu ya pi. Kasturi ayu kata pitu. Cầm đây chinh y palat ya pi kaban penpat don chong nga. Cầm đây chinh du no ya ching em la du kaban penpron men sim jong nga. Bapik su kum bapik min syuakan. Ni pilih ke. Boleh pisut pedang banyak. Hampir nggak ada kayak, hendak berkeduk kumnya.